Da li ste se ikada zapitali šta se zapravo krije iza one čuvene nemačke discipline kada se susretne sa našim balkanskim duhom? Svi mi znamo priču o Nemačkoj kao obećanoj zemlji, o uređenom sistemu gde svaki šraf ima svoje mesto. Ali nešto se fundamentalno promenilo u posljednjih 10 godina. Danas nemački poslodavci više ne traže samo radnu snagu sa Balkana, oni traže Srbe. I to ne zbog toga što smo jeftiniji, jer zakon o platama je isti za sve, već zbog nečega što oni nazivaju srpskim faktorom X. Šokantan podatak koji iznenađuje mnoge sociologije u Berlinu i Minhenu jeste činjenica da nemački obrazovni sistem sve češće prepoznaje srpsku srednju školu kao jednu od najsveobuhvatnijih u istočnoj i južnoj Evropi, dok se mladi Nemci rano specijalizuju i postaju fahminus idioti koji znaju samo jednu stvar. Naš čovek dolazi sa znanjem koje obuhvata sve, od opšte kulture do praktične sposobnosti da reši problem za koji ne postoji uputstvo. U ovom videu ćemo duboko zaroniti u nemačku psihu i otkriti zašto oni zavide našoj emocionalnoj inteligenciji, kako naša porodična struktura fascinuje njihove sociologe i zašto je srpska snalažljivost postala najcenjenija valuta na nemačkom tržištu rada. Ostanite do kraja, jer ćemo analizirati kako naš mentalitet, koji smo često kritikovali kod kuće, postaje naša najveća prednost u srcu Evrope. Nemačka je za nas decenijama bila simbol sigurnosti, ali danas mi za njih postajemo simbol vitalnosti. Kada govorimo o odnosu Nemaca prema nama, mi zapravo govorimo o dva sveta koji se međusobno dopunjuju. Mi, Srbi, često na sebe gledamo sa izvesnom dozom samokritike, dok Nemci u nama vide nešto što su oni sami davno izgubili u procesu preterane industrializacije i birokratizacije društva. Ova tema je važna za svakog od vas koji ima nekog svog preko, za svakog ko razmišlja o tome kako nas svet vidi, ali i za nas koji smo ovde, da razumemo vrednost sopstvenog društvenog kapitala. Danas ne pričamo o brojevima, već o ljudima. Saznaćete kako nemački sused reaguje kada prvi put vidi našu slavu, zašto nemački inženjer radije bira srpskog kolegu za težak projekat i kako naša sposobnost da preživimo sve postaje ključ za reformisanje njihovog krutog sistema. Ovo je priča o poštovanju koje se ne kupuje, već se gradi kroz kulturne razlike i socijalnu superiornost koju često nismo ni svesni da posjedujemo. Nemačka danas osjeća duboko poštovanje prema srpskom radniku i građaninu, ali to osjećanje nije došlo preko noći. Ono je evoluiralo iz stare slike gastarbajtera, koji radi na građevini, u sliku vrhunskog stručnjaka, lekara i inženjera. Ali iznad svega, Nemci nas cene zbog naše socijalne otpornosti. U Nemačkoj se društvo sve više atomizuje, ljudi su usamljeni, porodične veze su tanke, a komšije se jedva pozdravljaju. Kada Srbin uđe u tu sredinu, on donosi sobom celo selo. To njihove sociologe fascinira. Oni vide kako mi brinemo o svojim starima, kako se deca ne ostavljaju institucijama po svaku cenu i kako je zajednica kod nas još uvek živa kategorija. To poštovanje proizilazi iz tihe zavisti. Nemci nam zavide na emocionalnoj toplini. Iako se na prvi pogled možda plaše naše emocionalnosti, jer je ona za njihove standarde preglasna i previše direktna, oni je istovremeno duboko uvažavaju jer prepoznaju autentičnost. Kod nas je snalažljivost ili improvizacija način života, a u nemačkom biznis svetu to se danas naziva kriznim menadžmentom. Oni shvataju da kada sistem zakaže, Nemac staje jer nema protokola, dok Srbin tada tek počinje da radi. Ta naša sposobnost da funkcionišemo izvan okvira je ono što nas čini preferiranim partnerima u njihovim očima. Kako se to poštovanje zapravo ispoljava u svakodnevnom životu? Nemački mediji, kada pišu o socijalnoj integraciji, često navode srpsku zajednicu kao primjer uspešne simbioze. Mi se ne asimilujemo tako da izgubimo sebe, već se integrišemo tako što obogaćujemo njihovu sredinu. Kada Nemci vide kako mi proslavljamo slavu u srcu Frankfurta ili Minhena, oni ne vide samo verski obred. Oni vide snagu tradicije koja okuplja generacije. Oni vide mlade ljude koji govore 3 jezika, koji su kompjuterski pismeni, ali koji i dalje znaju kako se poštuje gost. Ta gostoljubivost je često prvi kulturni šok za Nemca. Kod njih se poseta najavljuje 2 nedelje unapred, a kod nas se uvek nađe tanjir više na stolu. To menja sliku o nama.
Srbija se u njihovim očima pozicionira kao zemlja sa visokim nivoom socijalne inteligencije. Oni primećuju da naši ljudi brže uče nemački jezik nego mnoge druge nacije, ne zato što je lak, već zato što naša osnova obrazovanja iz kuće i škole zahteva intelektualni napor od malih nogu. Također, poštovanje se vidi i u profesionalnoj hijerarhiji. Sve je više Srba na menadžerskim pozicijama jer Nemci uviđaju da mi bolje čitamo ljude. Naš mentalitet nam omogućava da lakše premostimo konflikte i da stvorimo atmosferu u kojoj se radi sa voljom, a ne samo zbog sata. Šta ovo zapravo znači za nas kao naciju i za naše međusobne odnose? To pre svega znači da je Srbija u nemačkoj svesti prestala da bude tamo negde na Balkanu i postala je deo njihovog sopstvenog društvenog tkiva kroz ljude koji su najbolji ambasadori. Za odnose naše dve zemlje na društvenom nivou ovo je revolucija. Nemačka više ne gleda na nas sa visine u smislu kulture življenja. Naprotiv, oni sve češće proučavaju naše modele socijalne podrške unutar porodice kako bi rešili svoje probleme sa usamljenošću starih lica. Za Srbiju to znači veliki kapital. Svaki naš čovek koji u Nemačkoj pokaže snalažljivost, znanje i emocionalnu zrelost podiže vrednost svakome od nas koji je ostao ovde. To stvara nevidljivu mrežu poštovanja. Budućnost ovih odnosa nije u tome da svi odemo tamo, već u tome da Nemačka sve više dolazi ovde, tražeći taj isti duh i tu istu energiju u našem socijalnom okruženju. Shvatili su da nije sve u novcu i standardu, nešto je i u kvalitetu ljudskih odnosa koji je kod nas, uprkos svim teškoćama, ostao na veoma visokom nivou. Da li će se ovaj trend nastaviti? Prognoze su jasne, srpski intelektualni i socijalni izvoz će samo rasti. Nemci predviđaju da će u narednoj deceniji doći do još veće integracije srpskih stručnjaka, ne samo u industriji, već u kulturi i nauci. Očekuje se da će srpski model porodične povezanosti postati tema mnogih debata o tome kako spasiti evropsko društvo od potpunog otuđenja. Može se desiti da Nemačka počne da kopira određene elemente našeg neformalnog obrazovanja, videći koliko ono proizvodi funkcionalnije ljude u kriznim vremenima. Naša sposobnost adaptacije je nešto što se u svetu, koji se menja brže nego i kad vrednuje više od bilo kog diplomatskog sporazuma. Uporedimo sada direktno Srbiju danas i Nemačku danas kroz prizmu običnog čoveka. Mi često gledamo njihov životni standard, njihove autoputeve i kupovnu moć. Da, Nemac može sebi da priušti više materijalnih dobara, ali kada pogledamo kvalitet društvenog života, Srbija je u mnogim aspektima ispred. Kod nas je kafa sa prijateljem institucija, kod njih je to obaveza koja se upisuje u kalendar. Kod nas je kuća mesto gde su vrata uvek otvorena, kod njih je kuća tvrđava samoće. Naš mentalitet je fleksibilan, mi smo naučili da živimo sa neizvesnošću, što nas čini psihički čvršćim. Nemac se izgubi kada nestane struje na sat vremena, Srbin tada pali sveću, iznosi rakiju i pravi zabavu. To su konkretni podaci o otpornosti jednog društva. Tradicija kod nas nije samo folklor, ona je živa nit koja nas povezuje. Slava, Božić, pa čak i obični nedeljni ručak imaju socijalnu težinu koju Nemačka polako gubi. Podaci pokazuju da je nivo depresije i socijalne anksioznosti značajno niži u sredinama gde su porodične veze jake, kao što je slučaj u Srbiji, u poređenju sa velikim nemačkim gradovima. Sa druge strane, pogledajmo Nemačku. To je sistem koji funkcioniše do savršenstva kada je sve u redu. Tamo je standard visok, ali je i cena tog standarda visoka u smislu stresa i društvenog pritiska da se bude produktivan svakog sekunda. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da Nemac danas sve više čezne za onim što mi imamo. Oni masovno dolaze na naše festivale, oduševljeni su našom hranom, ne samo zbog ukusa, već zbog načina na koji se ta hrana konzumira, dugo, u društvu, uz priču. Direktno poređenje pokazuje da je Srbija zemlja socijalnog izobilja u materijalnoj oskudici, dok je Nemačka zemlja materijalnog izobilja u socijalnoj oskudici. Ova razlika je ključna za razumevanje zašto nas oni toliko žele u svom sistemu. Mi im donosimo ravnotežu. Mi smo ti koji ih podsjećamo da se živi danas, a ne samo za penziju. Socijalni fakt je da su srpski migranti u Nemačkoj među najmanje zavisnim od socijalne pomoći,
mi radimo, mi stvaramo mreže podrške i mi se brzo penjemo na društvenoj lestvici. Ko je zapravo bolji i zašto? Ne možemo reći da je jedan sistem apsolutno superioran, ali možemo reći da Srbija trenutno ima ono što budućnost zahteva, visok nivo socijalne i emocionalne inteligencije. Naš način života je prilagođeniji ljudskoj prirodi. Kulturne razlike su evidentne. Kod njih je fokus na pojedincu, kod nas na zajednici. Srbija bolje radi jednu stvar, čuva čoveka u čoveku. Naša kultura nije sterilna. Ona je živa, ponekad haotična, ali uvek usmerena na drugog ljudskog stvora. Nemačka je odlična u organizovanju masa, ali Srbija je majstor u organizovanju bliskih odnosa. Analiza pokazuje da se Nemac koji se sprijatelji sa Srbinom osjeća kao da je dobio novu porodicu. To je nešto što se u Nemačkoj ne može kupiti novcem. Naša kulturna superiornost se ogleda u toj slobodi duha koju oni samo mogu da sanjaju iza svojih preciznih planova. Kako se dogodilo da razvijemo takve razlike? Naš put je bio put izazova, stalnih promjena i potrebe da se uvek iznova pronalazimo. Nasleđe iz perioda zajedništva, kada je bratstvo i jedinstvo možda bilo politička krilatica, ali je u narodu zaista zaživelo kao osjećaj solidarnosti, ostavilo je dubok trag. Mi smo nacija koja je naučila da deli. S druge strane, Nemačka je građena na protestantskoj etici rada i štednje, što je dovelo do bogatstva, ali i do emocionalnog hlađenja. Naš mentalitet je oblikovan kafanom, trgom i velikim porodičnim opljanjima. Kod nas je razgovor lek, a kod njih je lek često u apoteci. Te razlike u razvoju društva dovele su do toga da smo mi danas emocionalni rezervoar za Evropu. Mi imamo tu energiju koju oni prepoznaju kao vitalnu za svoj dalji opstanak kao funkcionalnog društva. Razmislimo šta Srbija zapravo posjeduje u kulturnom smislu što je toliko privlačno. To nisu samo hrana i muzika, iako su oni najvidljiviji. To je čitav koncept života koji se vrti oko merika i duše. Kod nas je hrana, ćevapi, sarma, pečenje, više od obroka, to je socijalni lepak. Kada Nemac dođe u našu kafanu, on doživi ono što oni zovu džimotlečkije, ali na kvadrat. Kafana kod nas nije samo restoran, to je parlament, ispovedaonica i pozornica života. Ta kultura sedenja i razgovora je nešto što ubrzani zapadni svet gubi. Naša muzika sa svojim složenim ritmovima i dubokim emocijama udara pravo u centar onih osjećanja koja Nemci često potiskuju. Čak i taj često osporavani turbo minus folk u sebi nosi jednu sirovu energiju koja je stranom posmatraču fascinantna jer je nepatvorena. Ali iznad svega, naša tradicija slave je ono što nas izdvaja. To je jedinstven kulturni fenomen u svetu gde se jedna kuća otvara za sve, gde se slavi zaštitnik porodice i gde se ne prekida veza sa precima. To nam daje koren koji nas drži stabilnim bez obzira gde se u svetu nalazili. Ovo se desilo kroz vekove preplitanja različitih uticaja. Mi smo na Balkanu primili najbolje od Vizantije, osetili uticaje Srednje Evrope i sve to začinili našim autohtonim prkosom i toplinom. Taj balkanski miks je rezultirao time da smo mi danas jedna od retkih nacija koja može podjednako dobro da razume i istok i zapad. Nemačka to vidi. Oni vide da mi možemo da razumemo njihovu logiku, ali da u nju možemo da unesemo duh koji joj nedostaje. Naša kultura je inkluzivna. Mi lako prihvatamo druge, a to je osobina koju je teško steći ako je nemate u svom kodu. Nasleđe iz vremena kada se živelo u velikim zadrugama i dalje živi u našoj potrebi da ne budemo sami. Ta sociološka prednost je nešto što nas čini jakim u globalizovanom svetu gde svi postaju isti. Nažalost, postoje oni koji to ne vide. Neke zemlje u našem okruženju, pa i neki krugovi na samom zapadu, i dalje nas gledaju kroz stare stereotipe o divnim Balkancima. Zašto? Često zbog neznanja ili zbog toga što je lakše verovati u predrasudu nego upoznati stvarnost. Stereotipi o Srbiji kao zaostaloj zemlji su mit koji se ruši svaki put kada jedan naš softverski inženjer pobedi na svetskom takmičenju ili kada naš lekar izvede operaciju koju niko drugi ne sme. Oni koji nas ignorišu zapravo se boje naše konkurentnosti. Lakše je nekoga etiketirati nego priznati da je njegov sistem srednjeg obrazovanja proizveo sve straniju osobu nego vaš prestižni koledž.
Stereotipi su odbrambeni mehanizam onih koji gube korak sa pravom vitalnošću koju Srbija nudi. Šta dalje za našu kulturu? Budućnost je svetla ako ostanemo svoji. Potencijal Srbije je u mekoj moći, u našoj kreativnosti, našoj muzici, našoj emociji koja postaje sve ređe u svetu veštačke inteligencije i digitalne hladnoće. Kako svet bude postajao sve više automatizovan, tako će vrednost srpske duše samo rasti. Mi ne treba da težimo da postanemo mali Nemci. Ne, mi treba da budemo najbolja verzija Srba, obrazovani, savremeni, ali duboko ukorenjeni u svoju tradiciju gostoprimstva i zajedništva. Naša kultura ima potencijal da bude lek za evropsku melanholiju. Mi smo ti koji donose boju u njihov sivo minus beli svet pravila. Šta ovo sve znači za tebe koji gledaš ovaj video? Znači da treba da osjećaš ponos, ali i veliku odgovornost. Kada čuješ da Nemci cene naše radnike i našu inteligenciju, nemoj to uzimati zdravo za gotovo. To je kapital koji su izgradili tvoji očevi, tvoje komšije i ti sam kroz svoj odnos prema radu i ljudima. Za nas Srbe, ovo je poruka da imamo nešto što se ne uči u školama, a što je svetu preko potrebno. Ponos treba da bude utemeljen na činjenici da smo, uprkos svim izazovima, ostali ljudi koji znaju da se raduju, koji znaju da pomognu i koji znaju da reše svaki problem svojom inteligencijom i snalažljivošću. Međutim, potreban je i oprez. Svet će pokušati da uzme naše najbolje ljude, našu energiju i naše znanje. Naš zadatak je da te vrednosti čuvamo i ovde kod kuće. Srbija je zemlja sa visokim socijalnim kapitalom i mi moramo da nađemo način da tu snalažljivost, koju Nemci toliko cene, upotrebimo da ovde izgradimo društvo koje će biti mera po našoj meri. Tvoj ponos je opravdan jer podaci ne lažu. Mi smo među najobrazovanijim i socijalno najinteligentnijim nacijama u ovom delu sveta. Tvoja snalažljivost nije mana, ona je tvoja najveća prednost na svetskoj pozornici. Na kraju, šta možemo zaključiti iz ove priče o Nemcima i nama? Glavni zaključak je da je odnos snaga u socijalnom i kulturnom smislu daleko drugačiji nego što to pokazuju ekonomske liste. Nemačka možda ima novac, ali Srbija ima vitalnost. Nemci sve više preferiraju naše radnike i stručnjake jer u njima vide spoj koji je danas redak. Vrhunsko obrazovanje i sposobnost za improvizaciju, profesionalizam i duboku emocionalnu ljudskost. Mi smo nacija koja je kroz istoriju naučila da je čovek čoveku najveći oslonac i to je lekcija koju danas Nemačka ponovo uči od nas. Zapamtite ove činjenice. Naše srednje obrazovanje je naš skriveni adut, naša porodična struktura je naša tvrđava, a naša sposobnost da budemo emotivni i iskreni je ono što nas čini poštovanim čak i kod najhladnijih naroda. Mi nismo samo radnici na privremenom radu, mi smo nosioci jedne kulture koja ima šta da kaže budućnosti. Naša snalažljivost je naš kapital, a naše gostoprimstvo je naš zaštitni znak. Piši u komentarima šta ti misliš, da li si primetio ovu promenu u stavu Nemaca prema nama? Kako ti vidiš našu snalažljivost u poređenju sa njihovom disciplinom? Tvoje mišljenje nam je važno jer samo kroz razgovor možemo bolje razumeti koliko zaista vredimo. Ne zaboravi da podeliš ovaj video sa nekim kome je potrebno da čuje ovu dozu stvarnosti i ponosa. Vidimo se u sljedećem videu gdje ćemo istraživati kako nas vide neke druge velike nacije. Živeli!